uyu munsi ni umunsi ukomeye mwami, ni umunsi uduhaye ngo twishime, ni umunsi uduhaye ngo tuzahore twibuka aho urobanuye Jacques umukuye muri benshi, murobanuye nk'uko wari warabivuze, nk'uko twumvise ubuhamya, wamuhamagariye imirimo y'ubutwari, imirimo ikomeye yo guhindura abantu benshi kuba bigishwa. Njyewe Rumenge Jacques maze kwiga no gusobanukirwa ingingo z'imyizerere y'itorero Boti Ministry Church, maze gusobanukirwa neza ibijyanye n'umuhamagaro wo gukorera Imana ndetse n'inshingano zo kuba intumwa, nafashe icyemezo ubwanjye nta gahato cyo kwemera guhabwa izo nshingano ndetse no kuzikora ndasaba igihembo icyo ari cyo cyose. Akaba ari nari umupagani nyine wa mbere, kuko ikintu cyose nkoze ngomba kuba nimero ya mbere. Ari umupagani nagajya nkunda ngo ntiyagire unje imbere, nari uwa mbere umupagani. Mbaye umukirisitu naho sinjya nkunda umuntu unje imbere, ngomba guharanira kuba imbere kuko ryo nishari ryiza. Maze Julienne rero amateka ye twayagendanyemo, uriya mudamu yakoze akazi gakomeye, ariko ngiye mubona mu shusho y'umukobwa icyo gihe ari agakobwa gato cyane, rimwe nkagasuzugura, ikindi nkanga kugira, ariko arampatiriza, arakora kugeza amjaje ubutumwa bwiza. Ni umupasitori muri New Jerusalem, uyu twasangiye inzoga bikomeye. Ndavuga gatoya cyane, ministeri ya Bishop Nyantore Solange nshobora kubivugaho umwanya munini, kubera yuko mu bavuye hano tujya kumwimika nk'umubishop muri Amerika. Mbere yuko ngenda nari nsanzwe muzi, ariko namumenye cyane ngeze hariya muri Tennessee, aho afite itorero, atangira amatorero muri Kenya. Twagendaga tuvugana umunsi ku munsi, so musize aho ngaho. Ni umuntu Imana ihagurukije muri iki gihe, nk'uko yabivuze, ni umuyoboro mwiza. Kuri Jacques hari ibintu duhuriyeho, ndashaka kuvuga nabyo ku mwanya dufite, ariko reka mvuge gusa utuntu nka tubiri. Icya mbere, kimwe nawe twabwirijwe n'abakobwa batoya. Abantu benshi bazi ubuhamya bwanjye bw'agakiza, iyo nakijijwe nari ndangije wa kabiri wa kaminuza, ngeze i Rwamagana aba ariho mbwirizwa n'abana b'abanyeshuri. Gusa amahirwe wafite njye ndafite, njye ntabwo mbazi. Bansanze mu bitaro narayeyo, nari ntararara iryo niryo narayeyo. Umwe yigaga mu wa kabiri wa segonderi, undi yigaga mu wa gatanu wa segonderi, bambaye uniforme ya kaki, murazizi, mu ishuri ryitwa Groupe Scolaire Saint Aloys, niho bari bavuye. Nanjye ni mu bitaro bya Rwamagana. Ari ubwa mbere ngeze i Rwamagana, bwari ubwa mbere 1997, nari ndeze hariya na Paris, nari ntaragera muri iriya ntara. Mpageze nsanga Imana yateguye abantu baje kumbwiriza, kandi nari mvuye muri campus, aba Antoine bazabaza kubabwiriza, ba Masasu bajya baza kubabwiriza, n'abandi benshi. Impamvu navuze ngo haraho duhuriye kamwe nako, kubwirizwa n'abantu Imana yateguye kubwe umugambi wayo. Umunsi wa mbere nasohotse mu ivugabutumwa, kandi ubwo ni nyuma y'ibyumweru nikizwa. Umunsi wa mbere nagiye muri timu yagiye kubwiriza i Nyanza. Julienne arabizi, tujya tubivugana. Ni umunsi wa mbere yambonye. Uwo munsi sinagiye ngiye kuvuga ubutumwa, banjanye nk'umuntu ugiye kuvuga ubuhamya ukijijwe vuba.
wari ikigugu nyine nka kure kwa ba Jacques. So kubico gihe njya nibuka tuvuyeyo nongeye gusubirayo bwa kabiri abantu baranyicaza barambwira ngo se bagenzi bawe bose bajya Nyanza ko bagira y'abafiance babo arabizi iyi ministeri bayipanze kubera ko bagira abafiance babo hariya ugirayo fiance nawe cyangwa uzakomeza kubakurikira. Urumva nari narakurikiye Yesu. Uwo Yesu rero muri ico gihe 97 nico gihe namenye Jacques. We yari atarakomera ariko hari abantu bitwa ngo ni bambashamba n'abandi simvuza amazina y'abantu benshi yari muri timu imwe bavuga nti hari abantu hano turimo turambagiza umunsi umwe tuzabafatisha. So nongeye kubona Jacques namubonye atumiwe na Gisubizo ministeri turimo dutangira iri torero cyangwa tumaze nko gutangira gatoya azavuga ubuhamya azari igifaru. Ndashima Imana kubwiwe. Mumfashe dukomere Imana amashi kubwiwe. Sinongera kuvuga vuga ikintu kuba arobanuwe kuri ministeri apostolique kozi w'Imana yavuze ku nshingano zo gukorera Imana. Buriya ababitandukanya bakagira bamwe bakuru babandi n'abandi barumuna babandi bijyana n'imyumvire yabo. Kuko Paulo abivuga yaravuze ngo n'inkingingo z'umuntu siko bimeze. Aha bamwe nari gusoma cyacanizwe, aha bamwe kuba indumwa, aha bandi kuba abahanuzi, aha bandi kuba bavuga butumwa, aha bandi kuba abigisha, abandi kuba abashumba. Izo ministeri koresha rizigira mukuru wazo. Nushaka kuzigira mukuru wazo ni wowe. Ariko Paulo aravuga ngo n'inkingingo z'umubiri umwe. Muri umwe muri bariya abantu kwari batanu cyangwa izo ministeri koresha afite icyo ashinzwe gukora. Rero Jacques ministeri arimo rero ni apostolique. Sinyivugaho ariko kavuge gusa inyigisho z'indumwa mu magambo ane kubera yuko impamvu Jacques ari umu apotre kuruta kwa umushumba ni inyigisho. Yageze ahantu na twari dufite inama y'aba staff bacu mu rusengero hano bamwe n'abashumba abandi n'aba yewe ama departement muri bo dufite uwo duherutse gusengera nk'umu apotre sinzi niba yana kuduma kuri kose naje ndabizi ko ariko bimeze. Muri uyu mwaka yabwirije mu matorero 100 amatorero 100 kandi muri ayo matorero ko ari 100 urwa ngo buri uko yagendaga yarandikaga ahenshi n'ahantu yakoraga niburi iminsi 3 nimubara mu mwaka murasanga azakora kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. None hari umu apotre urutuwo nguwo Mbabazi haruwaye urutu yatangiye imirimo hamwe n'abandi, yareze imirimo yatangiwe n'abandi. Niba uno munsi muri Foursquare n'ahandi henshi dufite amatora akomeye n'ukubera baba Jacques. Mu nyemere dukomere Imana amashikuga. Hari igihe nderutse kubivugaho mubone ibintu byagoranye mukavuga ngo twiyambaze Jacques kubera yuko hari ministeri Imana yamuhaye. Muri ministeri apostolique mukozi w'Imana ugiye gusigwa amavuta muri uyu mwanya. Mu nyigisho z'intumwa hari ibintu bine shaka kuvuga. Icyambere intumwa zagiraga inyigisho zishingiye kuri Bibiliya. Umunsi uzakora inyigisho zishingiye kuri Bibiliya uzabura umusohoza umurimo w'intumwa. Izagiraga inyigisho zo ku ruhande. Muri iyi minsi hari abitwa ba apotre ariko bagira inyigisho zidashingiye kuri Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo ce sont des faux apôtres. Icyakabiri babwirizaga Kristo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza bakabwiriza kwihana ibyaha. Iminsi mbanye na Jacques yafashe umusaraba. Ntuzumva Jacques akubwira ngo intambwe 5 zo kugera kuri success. Hazo iyo ageze hano
n'umusaraba. Cya gatatu, babaga bayoborwa n'umwuka w'Imana, bagiraga boldness, bivuga ngo bashiraga amanga. Nimuzakurikira inyigisho za Jacques, ashize amanga, arumutse, nta vumbagiri yavugira Imana. Dukomere Imana yacu amashi. Cya kane, intumwa zagiraga muri iyi minsi kirimo kigenda gikendera, bamenyaga audience baganira nayo. Kintu cyarantangaje, nimureba mu gihe cya ba Stefano zakozwe mu gice cya 7, aja kuvuga ubutumwa mu Bayuda, yababwiye amakuru y'Abayuda, ababwira amateka y'Abayuda. Ariko nimureba igihe cya Paulo 17 mu byakozwe n'intumwa, kubera ko yabwirizaga Abagiriki, yababwira amakuru ya Atene, ababwira n'ibigirwamana bubaki. Bivuga ngo dufite intumwa ariko zitamenya audience ziganira nayo. Hari amakuru yo kubwira abantu bo mu cyaro, hari amakuru yo kubwira abantu bo mu migi, hari amakuru yo kubwira abantu bize n'abatarize. Ibyo byose Imana yarabiduhaye. Nico ministère apostolique isobanura, nukumenya audience. Niba ari abantu bajya gutangira amatorero, yambwira abantu hari igihe dutangira amatorero y'iwacu ahatari iwacu, ntibikunda. Niba wagiye gutangira itorero muri Amerika, niba wagiye gutangira itorero mu Burayi, baza umenye umuco waho, umenye n'inyigisho wajyana, kuko ahantu hose ibisirimba ntibyokora. Munyemere dukomere Imana amashi batambuka. Jacques na madame baratambuka, ndekeye aho ngaho. Arakoze Bishop, amashi menshi, arakoze cyane. Reka dusabe no protocole badusabe batwegereze ibikoresho hafi. Dukomera Imana yacu amashi menshi tubakira. Karibu cyane, karibu cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi. Tugeze mu mwanya mwiza wo gukora iki gikorwa. Reka tubasabe bapfukame. Jacques apfukame, umudamu wamagarara inyuma, mufate ku bitugu kugira ngo hari abahashasa akantu ngira ngo akegereza hano hino. Amen, 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 amen. Reka komeza yukomeze. Reka batambuke duhagarare hafi ye. Uko gahunda ipanze ngenda yobora mu masengesho, Bishop araza kuvuga undi muntu uza gukora ikindi gikorwa. Mwanyemera mugahaguruka mwese. Murakoze cyane. Reka batugeze aya mavuta hanyuma twimikishe apotre. Reka sabe mumfashe mikoro gato. Reka nsabe bafate inkoni biduhere umushumba hano, hanyuma tuhite dukomeza na gahunda zihuta. Reka tumwimikishe amavuta. Niturangiza kumwimikisha amavuta, umushumba cyangwa Bishop wari buze gusenga, narangiza umukozi w'Imana araza kumuha inkoni. Mana nkuru, Mana nziza, aya ni amavuta yo mu ihembe, amavuta yimitse
uwo wahamagaye, uwo wamenye kera ukamugira umuhanuzi w'amahanga uhanurira mu ijambo. uyu munsi ni umunsi ukomeye mwami, ni umunsi uduhaye ngo twishime, ni n'umunsi uduhaye ngo tuzahore twibuka aho urobanuye Jacques umukuye muri benshi, murobanuye nk'uko wari warabivuze, nk'uko twumvise ubuhamya, wamuhamagariye imirimo y'ubutwari, imirimo ikomeye yo guhindura abantu benshi kuba bigishwa. Wamuhamagaye mu butware no mu bubasha, wamuhaye umwuka wawe wera, waramutoje muri iyi myaka irenga 20, umunsi ku munsi uvuga akumva, uyobora akayoboka. Databuja uyu munsi ari imbere yawe ameze nka Mose, nk'uko twabibwiwe, wavuze ngo utari kumwe nanje sinshobora kugenda, kuravuga ngo nzabana nawe. Ameze nka Yoshua wabwiye ngo nkuko nabanye na Mose niko nzabana nawe. uyu munsi mu nshingano zikomeye umuhamagariye, akeneye kubana nawe, akeneye imbaraga zawe, akeneye ubushobozi bwawe, akeneye amaboko yawe, akeneye umwuka wawe, akeneye gushira amanga akamenya yuko atari wenyine. Mwami, hari benshi wateguye bazakorana nawe muri uyu muhamagaro, abo yarazi nabo agenda amenya kuva none. Databuja ugenda umwagura, umuhe kugukorera, umuhe mwami wanje kuyoborwa nawe muri byose. Umwuka wawe wera abane nawe, umuhe guca bugufi cyane, abari washira hejuru. Mwami, turagushima yuko uzamubera umwami n'umutware, kandi uzamukoresha ubutware. Ndagukomera amashi menshi gushima. Reka muhanagura amavuta n'umufasha. Reka dusabe umushumba mubwire akamaro k'inkoni, hanyuma kugira ngo aze kwimura. Imana ishimwe. Apotre Jacques, ikimenyetso cy'uko uhawe ubushobozi mu buryo bwo mu mwuka. Icya kabiri, Imana iguhaye imbere y'ubu bwoko bw'Imana nuko ubaye umwizerwa nkuko intumwa zarabizerwa imbere y'Imana. Iyi nkoni rero uhawe no kugira ngo igikubera ubushobozi aho uzawugize hose nk'ubutware. Imana iguha umugisha. Akira ububasha uhawe imbere y'abakuru bawe, imbere ya bene so, imbere y'abashumba, nk'ikimenyetso y'uko ubawe intumwa umuryango wanyu no mu bashumba. Imana iguha umugisha. Arakoze cyane, Imana imuha umugisha mwinshi. Ayo mashi ntago ndayumva. Murakoze cyane, murakoze cyane. Tugiye kumuha Bibiliya. Iri ni ijambo ry'Imana. Nukuvuga ngo uyu murimo, izi nshingano yakiriye uyu munsi, twamwigisha byinshi ariko byose birimo hano, kugira ngo gutangira urugendo kuzogeza no gusoza avuye mu isi. Bibiliya izamuyobora, izamwigisha ibintu byose bizamufasha muri uyu murimo. Reka abashumba bose bamfashe dukore kuri no Bibiliya tuyimuhereze. Murakoze cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha. Tugeze mu wundi mwanya. Mbere yuko tumuha impamyabushobozi, reka musabe abanze azi hano arahire indahiro yuko ibi bintu yiyemeje gukora uyu munsi azabikora, narangiza tubone kumuhereza impamyabushobozi. Njyewe Rumenge Jacques, maze kwiga no gusobanukirwa
ingingo z'imyizerere y'itorero Boti Ministry Church, maze gusobanukirwa neza ibijyanye n'umuhamagaro wo gukorera Imana ndetse n'inshingano zo kuba intumwa, nafashe icyemezo ubwanjye nta gahato cyo kwemera guhabwa izo nshingano ndetse no kuzikora ndasaba igihembo icyo ari cyo cyose. Akaba ariyo mpamvu ndahiriye imbere y'Imana n'imbere y'abantu ko niyemeje gukorera Imana nk'intumwa mu mukumbi wayo, ngabura ijambo ry'Imana ryose nk'uko ryanditswe muri Bibiliya, kurikiza amategeko shingiro n'amahame agenga itorero rya Rehoboth Ministry Church. Niyemeje kandi kubaha umushumba mukuru w'itorero ndetse n'inzego zose n'ubuyobozi bwaryo. Imana izabifashemo. Amashi menshi yareka nsabe abashumba bose bamusengeye dufatikanye kubahereza ino mpamyabushobozi. Nanone mwegere hafi. Murakoze cyane. Bagihagaze aha, reka nsabe abashumba wenda mwakwigirayo gatoya. Ndasaba abayumbe cyangwa se abahagarariye timu y'abayumba abayobozi muze agafoto kamwe kugira ngo rube urwibutso. Abayumbe nimwigire hafi mwihuse cyane, mwihuse kugira ngo mufate mwene data kugira ngo urwibutso. Abayumbe baje kumushikira bafatikanye uyu murimo, ndasaba ko mwegera hafi kugira ngo mufate agafoto kamwe ari guhabwa impanya bumenyi. Barakoze cyane, barakoze. Imana ibaha umugisha. Reka tubasabe Jacques na Madamu basure mu byicaro byabo. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ndashima Imana mu bintu bibiri. Ikintu cya mbere ndashima Imana kuko duhawe izi nshingano mu gihe gikwiriye. Ngira ngo murabona ko turi bakuru, bagerageje kuduha izo nshingano kuva kera birananirana kubera ko numvaga byari bitaragera, ariko igihe cyari iki 2023 harimo amasezerano akomeye. Bishop Masengo arabizi, rero turashima Imana ko tugeze kuri uyu munsi. Hanyuma nigeze kwifuza nkiri umupagani, ariko icifuzo ndacifuza, ariko hari ukuntu wifuza ibintu ukazibona ntubisingiriye. Umuvugabutumwa watubwirije yigeze kuza kubwiriza i Nyanza muri stade, nanjye nzayo, ariko ndakijijwe ndi umupagani. Ibintu yari mabwiriza sinarimo mbyumva kubera umuntu udakijijwe kavuga inzandiko za Pawulo n'ibindi, gusa nkumva bindyoheye amatwi, ariko nyine sinzi ibyo yasomye, sinzi n'icyo yavuze, ariko ngo ndebe uko avuze ndavuga ngo ndifuza kumera nk'uyu mugabo. Ariko nyine ukabyifuza nubwo navuye muri stade, urumva fere ya mbere ni mu kabari. Hanyuma bukeye turakizwa. Julienne rero uko yabivuze nuko nguko yavuze bike cyane kuko twabanye nawe hafi nk'imyaka 3 kugira ngo agigize umuntu ngana nanje. Cyo gihe nari nkiri umusore, none nkiri mfite n'imbaraga, kandi jewe nari umusinzi
nari umupagani nyine wa mbere, kuko ikintu cyose nkoze ngomba kuba nimero ya mbere. Ari umupagani naganya nkunda ngo ntiyagire unje imbere, nari uwa mbere umupagani. Mbaye umukirisitu naho sinjya nkunda umuntu unje imbere, ngomba guharanira kuba imbere kuko iryo ni ishari ryiza. Maze Julienne rero amateka ye twayagendanyemo, uriya mudamu yakoze akazi gakomeye, ariko ngiye mubona mu shusho y'umukobwa icyo gihe ari agakobwa gato cyane, rimwe nkagasuzugura, ikindi nkanga kugira, ariko arampatiriza, arakora kugeza amjaje ubutumwa bwiza. Hari umuntu mu myaka 2 ishize yarampamagaye ari mu Bwongereza, aravuga ngo nihagikizwa, ngo kandi inyigisho yamukijije ngo ni yanje ni ya Julienne, ngo nitwe twembaza areba gusa kuri YouTube. Arambaza rero icyo yambajije, question yambajije, yarambajije ngo ese nukubera iki inyigisho zawe na Julienne arizo nkunda gukurikira kandi ko arizo zankishije. Igisubizo namushubije namubwiye ngo Julienne ni Pahoro, nanje ndi Timoteyo. Umva ko niyo tugiye kubwira, duhuriye ahantu kubwiriza, nuko bijya bimera. Ndashima Imana rero ko amavuta mujya mu mbonana ni muri Julienne. Buriya rero hano ni ukuvuga ibintu bike, ariko yakoze akazi gakomeye. Yanyigishije, yarafataga akigisha, tugamarana amasaha 2, nkaja ku ishuri nkamwaka prefe akampa amasaha 2 ngasubirayo, bwaca nkagaruka, nuko kugeza igihe rero tubaye abagabo. Hanyuma rero tumaze gukizwa, numvaga ntazaba umupasiteri cyangwa se gutyo nyine, ariko mu mutima ngo nduhe ndetse ndanabyerura abantu 3 nahise mvuga bagomba kuzansengera. Julienne we naramubwiye ngo abantu 3 bazansengera ni wewe na Bishop Masengo na n'umushumba Antoine Rutayisire. Icyantangaje nuko uyu munsi aribo nabonye hano, nabandi barahari, ariko icyo gihe Bishop Innocent twari tutaramenyana nabandi, ariko umutima wanjye nicyo nari naravuze. Imana ishimwe rero ko ndayere na Bishop Masengo nawe nigeze kubimubwiraho. Ndashima Imana rero ko Imana ibikoze kuri uyu munsi. Soza ibi ngibi dukorewe dusanzwe tubikora n'ubundi, nta gishasha njewe ngiye kubona, ariko yavuze amagambo akomeye. Buriya tubwiye ubuzima bwa Mose, numva adushubijemo ubundi buzima, ndize ndafasha. Hanyuma turabashimiye, ndashimira abakozi b'Imana badusengeye, hanyuma ndashimira n'abantu bose, inshuti zanje zose ziraha, zose zaje ndazishimiye. Ndashimira, hari umugabo wicaye aha inyuma ya Bishop Masengo, banguhaguruka gatoya, ni umupastori muri New Jerusalem. Uyu twasangiye inzoga bikomeye. Noneho hari umunsi nibutse ako gashya, kuko twembi twakoraga Nyaruguru za 95 96, kandi tukaba abayobozi. Noneho ariko nyine tukaba basinzi. Noneho ndibuka umunsi umwe twirirwa twunywa nawe inzoga burira, ngo tujye gutandukana, arangabira aravuga ngo arangabiye itungo, yangabiye naryibutse mubonye, angabira ingurube. Noneho iyo twibukanyije nawe ni ibintu bikomeye. Ndashima Imana ko Imana yamugize umugabo ukomeye cyane, akora n'ahantu heza muri Compassion International, ni n'umupasiteri hariya. Tujya dusubira mu buhamya tugata. Umunsi narahavuye ngendera ku igare, nakomeretse nk'inshuro 6. Rero ndashima Imana igusha cyane ko waje kandi dufatanyije mu murimo.
ndashima Imana rero abakozi b'Imana bari aha ni benshi ntabwo nabirondora ngo mbirangize. Ndashimira umuryango wanje, hariho muzehe hariya, muzehe wanje ari hariya, nahaguruke na mukecuru. Bariya nibo babyeyi banje, Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma hariho abana banje hano bihuse bahita baza hano, nako gafoto nako ni keza kubera none nabigeranyije nuko twebwe twarashingiwe ariko twakoze ubukwe, ariko ubukwe bwa kera tibwari buryoshe cyane bufite. Niyumvisemo ko nsa n'uwakoze repesage. None abana nibaze twifate agafoto nabo bumve nyine ko hari abandi bana ariko bagiye. Hari abandi ariko bataje. Sawa, Imana ibamugisha ngira ngo warangije. Hariho bagenzi banje bo muri Kenya nabo batambuka bakaza hano. Na pasiteri nawe bazana, ndetse nza kumuha n'umwanya. Muhagarare hano. Mama uyu ni umumama, ni Umukenya. Nataka kukutambua sasa kidogo. Uyu mama ni Umukenya, ni inshuti yanje ikomeye kandi ni umukozi w'Imana ukomeye. Rero avuye muri Kenya kubw'uyu munsi. Hari Evangeliste Bizimana nawe naze, namubonye nyuma tambuka. Imana igumugisha cyane. Rero mama Charedi tunakushukuru na tunashukuru Mungu aliyekuwezesha kufika hapa. Imana uyu mubyeyi agira umuhati ukomeye cyane. Ubushize yari yaje hano mu kwa karindwi mu bukwe twari dufite, none kandi yongeye kuza muri birori, yavuze kuko adashobora kureka. Rero twokomera Imana amashi kubwiwe. Hari undi mwanya ari buze kuvugamo utakuja kusema baadaye, lakini tunakushukuru sana. Mungu akubariki. Mwigire hino badufate ifoto. Murakoze cyane. Reka nze guha pastor umwanya. Ndashimira umuryango w'abayumbe, ndashimira n'umuryango w'abapasiteri b'inshuti bari aha ngaha, ndashimira n'abaririmbyi, ndabona alarme yahageze, n'abandi bagiye kuza mu kanya. Njyewe ndi inshuti y'abantu bose. Rero Imana ishimwe kubw'uyu munsi. Abapasiteri nabonye muri Zayoni ni inshuti zanje cyane. Imana ibahumugisha kandi bagirire neza mwese. Uwo ntavuze abantu b'Inyanza. Inyanza niho nakirijwe baje. Bihuse wenda tugafata agafoto byaba byiza. Hanyuma hari undi mama Matilda, sinzi aho yicaye. Uruka bukeya mama. Uriya mubyeyi ni inshuti yanje cyane, asengera muri Betisida kwa Rugamba. Hari ikintu kimwe yakoze umunsi umwe kirantangaza. Nagiye kubwirizayo, hanyuma ambwira akantu gatoya gusa. Aravuga ngo nguvuze Imana. Ati rero reka ngukorera akantu gatoya.
akora ikintu gitoya akinkora ku mutima, ampa amafaranga. Uwo munsi yampaye ni amafaranga yari kugura imodoka. Nibaza ukuntu ampaye amafaranga, aragenda arayeretera arayamba amafaranga ashobora kugura imodoka. Kubera rero uwo mutima ndagushimiye cyane, kandi n'inshuti yanje magara, tujya dusenga n'Imana igumugisha cyane. Rero reka abana abanyenyanza, hari abandi ndariko mbona aha ngaha, rero Imana ibahumugisha cyane kubera ko mwavuye kure, kandi mwaje kudushikira inyanza ni iwacu. Ba Blaise sindiko mbabona, ariko nta kibazo murabahagarariye. Abana bakuru b'itorero, pastor ntiyabonetse, ariko Imana ishimwe. Aha niho twakirijwe, kandi aha ngaha niho ntabwo tuzahibagirwa. Rero reka twifotoze ifoto. Mana bahumugisha. Akira rero ndashimira ababyeyi bavuye Kamembe bari hano, hari abantu bavuye Burundi ko ndababona hano, n'abandi bavuye Goma barasohotse mu kanya, abantu bose bavuye hirya no hino. Imana ibahumugisha.